إيرو ملا سرابة لو تبدأ بما آتش من ديد سهر خراما ليف شاكر عشيرين ماش يا رب تطرفة مهوى أفرنج ميد بخشد شعر منتي پریشان نظم منتي مشاوش دلگشته من جديري ناچم کنیشته قد مهراب آوی به من را وردا بچنه لالش محبوبی وک ستیره گووند و عشق و بازی تیکت بچن سمای هشیار و مست و سرخوش حیوان لکی دمینت از مفتیه زمانم بیتنج دسته ساقی جاما زلال و بخوش ورگوهده جنگ و نیه شیرین کو تن سمای جامع بنوشه پیره چه ساده و چه زیرکش طالع کو تیتا فرصت مهلت لنك حرامه من عمر نوحينينا ورساقيو بلسخوش نداي شاكرا شيرين قلب من جدستي تا ميت بيتن دهسينا بي جلاندن روشن بكا دلين راش جامد چبكن بحسني كوا نظر لخاره خرت بيتن جعب له چنرگز و چكربش گوره خناس پیرد جارك بدست دليلان ابله چكي توافي نابينتن براراش بيزي دكم جقنجان جرمز و ناز و خنجان قدري قليه چزانه کربش دوی کری راش فیضا ما شبه نیله اس دیجله و فراتم گر شیخو ور امامه پیره من کشکش شوخا کو از لبنده دلگرتیه کمنده لطيف و زهر سیما ابر و هلال و مهوش برهنج قوسين قدرت نشانه كر نشاني لامعج بردبارن چي انگين بپروش خودي لمن حباته چه شکری و نباته ازيش نيفه جوان بم گر بهم بكم گلاگش از ایرو بحثا میره گوتنه زانیار 100 سالا 16 رستکار همی زمانی ناسناف نشانی ملای جزیری بکی ملا احمد جزیری سال 1568 لباجار جزیره بوتا شتایبت خواندنا خواه دست پیکه لجزیره او پشتره لمزگفتین پر گند و باجارن ولید اوش دروی ولید ین وکی آمیدی حقاریا فارقین آمد شام بغدا و قاهره مصر لجم ملای بناودنگ دخوینه دستورنامه خواه ملاتیه لگند سترا باسا آمده جملتا ها دگره دمکی لحسکیفه ملاتیه دیگه او پشت رجی و دیگره باجار لیش تاییک بی او دبه ملای مزگفت صور حتی بوفات خواه لهمان مزگفت ملاتی و مامستاتی دیگه و سال 1640 لهمان باجاری چهوین خواه لجیان دنوقینه جملای جزیری به ناو دیوان پرتوکه کیا رستان هاتیه رو جامعه پرتوکا دا باشا گوتنه جساد و 23 رستان پیکته جملای جزیری اوپی و حلمی رستکارین کلاسیکین کرد دا آستک مزون دا تاثیر ویدمانه و از دکارم بیجم حلمی رستکارین مین رستین وزندار دنویسن جبن عباین ملای جزیری درکتن
تی گوتن و اجی دوینرینه دمه ملای جزیری نتنی اف دیوان لپای خواهشتیه کلیتک فلسفی دیروکی و ادبی مازن نویساندیه اما بزانه بین یانجی ده انجام شر و جنگین داگیرکرین زمان ده وان دست نویسان ضرر دیتنه و یا جبر وان فلتی اف دیوانا گهاتی رو جامعه دوستو حوالین دیوان خواندین باش تزانن گرانی رستین ده دیوانه ده اوینینه هکه ام آستا زانینا کسی اورست نویساندین برچاو بگیرن نممکنه تکیلداری پرزگریکن فلسفیک سیاسی دیروکی و جواکی خباتک نکری با او نویسک ننویساند ملای جزیری هم متصاوف هم عالم و هم جیرستکارک به همتا یه همی زمان های احتمالک مزن کو افجبو من نه احتماله داگیرکرین زمان ین کردستانه میناک عثمانی صفای آقویان پر بزانه بین اف اثر تنکرینه از دخوازم و زانه جی بخم دنابره ده bu Kurdî helbest ne şe're. İhtimalek mezin şe'r bixwe jî bu Kurdî ye. Ama navê wê yê esîl rist e. Ji ristinê tê. Helbest navê gotinên stranê ye. Dema tu ristê li ser notayê tînî haletê stranê ew dibe helbest. Ji ber wê اج شعری را دبیجم رست دیسا جه هر رزگه کیا هلبستی را دبیجم رسته یعنی ترکیل بیجن مصرا رسته یادنجی پاشگیرا ساسکرا کار برجنگین رونشتی ناین گوهرتن اووان برجنگین هرکدار او بو گوهرتن چه دیگه کار یه ناین گوهرتن وان یه گوهردار چه دیگه هکه برجنگ رست نویس وره برچاف گرتن برجنگ کرونشتیه و نه گوهرداره گریدای وی قول زمانی اجه هلبستوان را دبیجم رستکار جبو دا باش بلاف نبا از جوهر در باز دبم اما جبو وره فهم کرن جی لازمه معنی وان گوتنا وره زانیم ev gotine divê vîdyoda pir ji me re lazim bibin. Ya îro dixwazim wekû xala mak balê bikişînim ser ev. Kê devê xwe vedike dibêje zimanê melê pir zor e, ristên wî pir têkil ristên wî bi têkiliyan gelek zamanan hatine nivîsandin û em tiştekî jê fêm nakin û nikarin bixwînin. Bi vî awayî ev şah esera dikare weko eynika zengîntiya zimanê me were qiyas kirin di quncikên tozgirtî yên pirtûkxaneyên zaneyên me de devê wan nayê vekir. Gelo sebeb û yan jî sebebên giraniya me Kurdan zimanê melayê ji zerî pê rist nivîsandîn fêm nake çi ye? Min kêmek lêkolîn kir û xwest qenaeta xwe bi hewera jî behr bikin. Dirastiyê de ji yekî zêdetir sebeb hene. Ku em Kurd vê şeh esera bihayê wê ji bo me Kurdan nayê pêvan bixwînin, watedar bikin û di dil û mejiyê xwe de li cihê layık bi cih bikin. Me got ji yekî zêdetir sebeb hene. Em nikarin qedrê pêwîst bidin vê şeh eserê. Yek, ristên melayê ji zerî wekû destnivîs demek pir dirêj dest bi dest hatine. Bihizirin heke mela 20 salî jî dest bi nivîsandina ristê kiribe dike 1588. Dayîk bîne 608 20 denê ser dike 88. Hani? Li gor qeydên di dest de cara ewil 1904 Martin Hartmann ev dîwan
لبرلین آلمانیای چپ کریه 1904 افتوی معنی رست نها امد دیوانا ملایت زری ده دخوینن 316 سالان دست نویس هاتنه خوده دزانه به چند دستان را در باز بینه وکو خوزایی استا زمانی و ادبی یا ملا و فقین دوی پیواجو پر درج ده افرست وکو دست نویس کوپی کرین یا ملای جزری گلک و زف کمتره ملا دو گوتنی ده میره او خزینه یا گوتنی به هم تایه یادنجی عدتا بو گوتنان لیستیه او بو کردیه گلک اصیل او پر پیشکتی نویسان دیه ملا او فقین دوی پیواجو پر درج ده افرست وکو دست نویس آنین وکو خوازای عربی دو خوینن او جه کردی زده ده تاثیر زمان عربی دنه وکی خواندوان این مینها Üniversite Türkat خوینن استانبول آنجیل بریتانیا آنجیل جهکیده yani giraniya hişeva bu zamanı dukhuynin dikhabete her gotuna fehm nekirin yani va mela faqiyan her gotuna ya mele fehm nekirin bel bu gotuna her nezikevi ya arabi ve şamitandına به پرده یا تصوفه هر تجدکاره وره نخوماندن آدم ها مجارا گوتن تصوفان به حمیره درده کمن دین اسلام او گردای و عربی جبر و پر گوتنین خوری کردی بر به پی و هری نزیکی و یا عربی و هاتیه شامتاندن هاتیه شامتاندن هاتیه کشاندن او وکو عربی هاتیه قبیل کرد دروشا هیده صوفیین من قلم هلگرین دل خود روشن بیر و زمانزان جی پیوین ماین جی وکو عربی دزانم یا جی بناساتی که ام بخواه yani بفکرین یه وافقه و ملیا دکاری بر به عربی و بکشینی جوای کشاندنه یه ماین جی قلم هلگری ما دکشینه بر به عربی و اوه نرینک او قاس چاو پیش خستیه سانکی گرانیا گوتن رست مله نبو کردی عربی مخابن اف هزر وکو راستیک بگوتو بش دنا مده خاطر نشتا دو yani sebep duyamin mela ma'ne lehami amrazin hebu ki bar kirine o ma'ne bu gutuna naqşan diye heke ev qas ne hustay gutune biya ye çal her rıstaya rıstek çilpenci rezik se kafiye bar kiribina rısteyin ye kafiye yen rıstin mele pir kemen yan do o yancı se kafiye لرسته کی بار کرنه و اف دقادر رسته ده به همسالتیا وی نشان دکه میناک درستا خویا دیسا جنو به حال دل ده بیجه ده از بوه دل هی بکم pe sine dağu key bikim sat menzilan pe tey bikim اوا لسیری کت رواج لویده هی کی تی هی و دروش حال حاضر ده بعد کسک جریزی ین خواست زمانزان دفروشن معنی کی نادن وان پیوان اما با کردینه و جکاکلا کردینه ده پیوا ها ده یه پاشگیره ها ده باید بیجه هیه یه پاشگیره یعنی کاکل
معنی خوری یا پیوا هینه هیا لویدی چه بیجه ده هی بکن yani em vargerinin Türkiye var etmek. Ha. Yani key girine key kubat key khusraf hatta vedayı jimazne gundan ra yani jimazın ra pir haremin yani ne vedayı pir haremin Kurdistan edibejin keyayı gund keya iş keyeti yani key kubat key khusraf o iş keyeti yani huyet girini disa ta ti çalekiye hey bikin pesine dağı key bikin sat menzila pe çalek bikin eval seyri kit ravaç dema ez dibêjim wateli tipêat ya varkirin hem kesin bin esîrê qudên xelkê dibin hişê wan de ava kirîne û xwe zimanzan difirişin me tazî xwe dikin. Aqilek bî sûfiyê qudên dijminan dibin hişê wan de ava kirîn yên ristên melayê yên ristên mela çavên bikin. Hevana ez kurt mînaka didim Armanca min xirakirina ezberên Sûfiyên mêyên moderne û me'neyek rast dayîna vê şah eserê ye. Ji ber ku heta em wan qudên dijminan dibin hişê me de ava kirîn û zihnên me di wan de hatîn esîrkirîn lê pirsî nekin ne em dikarin melayê cizîrî fêm bikin û ne jî tiştîn. Sebebê siyemîn jî dîsa di zimanê me de heya arî heye. Heya arî. Ez wekû peyvçêker jî binav dikim. Min gelek vîdyoyan de behsa girîngiya dengê wê kiriye. Hevalên bixwazin dikarin dubare wan vîdyoyan temaşe bikin. Ez ê malikek ji rista binavê newaya mitrib û çengê halê wê di dîwanê de binivîsim û pişt re jî bi serarastkirina xwe re hevrî bikim. Ji mihra wê şefeq Sa'di. Em ê ekranê de jî dinivîsin bi bireka jûr. Sa'di. Ji hev hatiye yani mantıqa erebî Sa'di. Şîrin le'li. Şeker ve'di. Dinalim şüpheti re'di. Acibim lejve ca'di. Tamaşa bikin. Veki pirtuka dahatin mizandı. Mece pirtuka heri dilxwada yani peşket yani ve dest nivisi peşket işi girtiye. Tamaşa bikin. Ekranda da dinvisin. Le qatu pet. Parça kuka bineran. Küjan vav agib dikara van qatûmetikan bide hev û wekû rist wezne bidiye. Her parçayek yani peyvek çend parçaya. Tamaşa bikin. Hûn de ekranda tamaşa bikin. Yani ye çawara xwandin. Me gelek videoda behs kiriye. Me videoyên taybet jî li ser çêkirine. Yek ji erka heya arî çi bî barometreya qirika Kurdî bî. Aheng û awaza qirika Kurdî serarast dike. Li cihê her bireka binê dinivîsê de li cihê her bireka jûr hatî kar anîn em heyekî bi cih bikin hûn mical ahengê binêrin. Tamaşa bikin. Me çi kiriye? Me li cihê birekî he bi kar anîye. Tamaşa bikin. Ji mihra wê şefeq Sa'di. Şîrin le'lê şeker wehdê. Dinalim şüpheta rehtê. Rehtê. Acibim lê ji wê cehde. Çi bî? Çê bî? Tamaşa bikin dubare bikin. Ji mihra wê şefeq Sa'di. Şîrin le'lê şekir wehdê. Dinalim şüphetê rehtê.
عجیبم لی جوی جهته تماشا بکن چه عجیب آنی نه سری کارده را رحت شواز نویسنده رعده یعنی هزار شاهد و هزار سند خوارنه از عربیه رعده تماشا بکن رحت دی بیجی فلان کس رحته یعنی عاجزه ام برگرین ترکی راحتسزه جی خود نکاره بسکنه رحت یعنی و خاص خوری بکردیه و افتنه نش بود وا چند تشتین ام میناک دیدن دیوان به دیو را تجی شاشتین به وی آوائیه همه یک مصرع ام بیجین یعنی ام بیجین یک رسته یا سر راستاتی نویساندن نینه دیسه ام میناک یک دیوانه بدن هاویجی بیجیم هاولو متلی کنینه گوسا سر نگیری یعنی چون مش شاشتیا نگرم اما چند رستین دستپیکش خواست خوینم یعنی از ملا پرتو خوینم چند رستین دستپیک اما وسا راستاماتی میشی نویساندن دیوان همی وسایه مش چند پرتو کاری کنین کریه یا هری باش اوا من نویساندیه خدنگا فرقت رعده دلی او خلفت لیده دبیجم ور جبل بت او بکر بت و دگاوه ده چی بی؟ خدنگا فرقت رعده دلی او غفلت لیدت دبیجم ور جبل بت او بکر بت و دگاوه ده ما چه فهم کرد؟ قط من ها سر راست که من تشتی کسان نکیدی هم بگه خلقی من چوک پیش کیس خواه یانجی امرس یانجی تشتیش کیس خواه تبلیغ نکیدی یا هی یا شاشاتی نویساندن من راست نویساند یا قم پیله اب یعنی راست آدجه ردکته خدنگا فرقت رحته هولنو رحته بکردیه کسی راحتسز عاجز راحتسزی واه یجیره رحته گوتن رحته نکاره چه خود بسکنه تزانی خدنگا فرقت رحته او دلی غفلت لیده دبیجم گر جبل بد او یک گر بد دوی گاویده دبیجم گر جبل بد او یک گر بد دوی گاویده گر همزانن ام کردی جی پارچه گرین را جید که دبیجین گر تدی چی مالا که دبیجی کانانه که گر بد امن سبب چارمین حوالنو ین که مگدزانن به کردی بنویسین گیرینگی ها داچکان و جهوان دزانن زاروگه که 7 سال یک قد نزانه به کردی بنویسد اما دزانه باخبه دما تو جه داچکه که شاش بکی بتا دیکنه اما هن روشن کورین بین تو قانعلت او کتین ستوی کردی ده باور دیکن ملای جزری داچک شاش بکار آنینه جباوری جیوه وتر عقل وان یه راستی و خلطی ها جهب جدا بکنینه جبر کو کردی جبوان نه انتولوژیا کردان قادک یا پوپولیزمه جبوان یا حیاتی قادک یا خواه پی بدن آخافتن هبه خلاص بسی وای دیسا میناکه کی جرستا بناو مخبچین میفروش بدم دا چه کتا مشد که همونو دا چه کتا مشد که محبت منت دزورن ده جرى يوتيوب موتوب او قراصين وساخوا كرديزان وكردي لوغ بناف دكان مجا سترانه محبتي منت الدزور چیه؟ کم کردی بفکرین دفش منای دیزلی برده دفش هر تشتی برده اما کردی بفکرین
دتی ویدی نوی ویدی چه علاقه دیل ویدی رایه و داشوا انو منا برده بني شد بنيسا محبتي من ند زورن هند بم بشك بلايا بشك بلايا هبوكي بنيرة رستي بنيرة تشتت عمرو جي بنير عمرو جي خوش بيد بورن صوتن ودردو جفايا جي چند گوتنی صوتن ودردو جفايا زدتن ما تشتك فهمنك يعني نها چی ایشه دا چکا دل ویدی هی نه دفش هر تشتی برده من راستی های نویسان دیه من تشتی کسا نکی هوانو بینه وقتی هن کسا دوباره بیجه من چون سا پیو نظام چنو نشونه اش کیس خواه تشت تبلی نکنه یا هی من راست نویسان دیه یعنی راست نویس وکه زارو که کی شاش نویسان دیه تو بچه راست که اف قاسه تشتی دیمه نکه محبتی منت بزورن هوانو بزورن دل ویدی چین شیوه هیا هند بین ایشک بلایا نبیش ایشک بلایا عمر جی خوش پید بورن عمر جی خوش پید بورن اوی چی گوت یا عمرو جی خوش پید بورن عمر جی خوش پید بورن صوتنو در دو جفایا مینا کده چت بجا هن قولي بو عنبرن هن قولي بو عنبرن هند شيرين اسمرن يا ستار هبو كراس بنيرن هنجي قولو عنبرن هنجي شيرين اسمرن قدري خذيك وحفرك بكن هن قولي بو عنبرن هند شيرين اسمرن چد بيجا تكس نظام راستي اوه چيه هنجي قلو عنبرن هنجي شيرين اسمر يكدن دبيجا من ددل عزدا بالشعير يجي ابس من ددل كوفان هزارن تماشا كه من ددل كوفان هزارن داغ و كيبر بحساب مهنتا وردين بخارن وين دل دا سطني شاب نهار بيدي من دل كوفان هزارنش بو خودي تعالى هيا الفيديو ده زارو جاي حفصالي برسكن تشتاك بيدي يعني من دل الفيديو دل نشاده ده دا چكا جه نشاده ده ليه چت بجا راستيوي چيه من لدل كوفان هزار داغ و كيبر بحساب من نتا وردين بخارن يند دل دا سط نشاب هفو كيك دي جام در باسكن زهره و اخدا سوره يا كشفي بون او دشق هي منطقه كسب دكردي ده دشاق منطقه كسب دكردي ده هي زهره كيك حد صالي زهره كيك سالي جيو سطاخه ها زهره و اخدا سوره يا كشفي بين او للشرق شرق نشاده ده دا چکا جه نشاده ده لیه جارنان راستا صوفیین قودین خلکی بوان داین از برکرین تیمه دل خواده خواه وکو زاناین رستین ملا دبینن جوانا دبیجن هون چما وان دا چکا شاش بینی دنویسن جمرا دبیجن ام اورجینالی رستی خراناکن کاکو کشتره اورجینال چی که چیروکا تشتاکی نظام بیته چما اوقاز خواهی خی صوفیه وی اف شهر 316 ساله دست نویس هاتنه چند دست داره در باز بینه یعنی اورجینال چه؟ تو بحثا کی جان اورجینال ها دیکی؟ پنج یا هل گرینجی
چه آن نصر رساله سعید نورسی ام حمید زان لگور ملای جزیری سعید نورسی دوه هکه ام راستیا داگیر کنان بینن برچاف هزار سبب هنه بزانه بین راست نویس و پیوین وزن و واتیا رستان خرادکن دنافته بجه بکن اما یا من شاشتی که سر راست کرنا و نه او خواه زور و زحمته هونجی دبینن بر ردکسیونک پر سر رست هاتنه سر حمد خواه و هر کس دکاره بخوینه و برحتی واتیا و فهم بکن یا ششمی جوانو مخابن و هزار مخابن راست نویسا دیوان راستا ذهنیت لوتیا و شانخانه من اسلامی هاتیه یار عشق قصد و حجکری ملی وکو می آوا کری ده نویسه ده نیر کرنه یا غریبه یعنی خواه کرنه کفیل هست عقل و با ملای جبریا 500 سالا جیان بی و جی کیس خواه قرار دادن کاملا بحثا جنکی و یان جی خوده کریه جی غریب تیمی مزنه نه جمره دبیجن عشقا ملی بحث دکه نجنک ولاتک خوزایه که درستین خدا عشقا بحث دکه خداییه و خودی جی نیره یا ستار و بینومانی لیدما از دبیجن اردا چکلی ویدی شاش هاتیه نویساندن همان کس شوری خوش کالان دکشینن او دبیجن ام قبیل ناکن تو برست شیخ احمد الجزیری بلیزی يبقى ستانه تبي كفيل يميد شيء زاين دا عشق ويد كاري ادا چك شاش هاتيه نویسنده نوی نویسنده یا پیواجوک او قاز درش ده شاش هاتيه نویسنده او دبا اورجینال يعني کلامت دوید ده بشرتی حالا هشتمینجی یعنی سبب هشتمینجی راستیا نه پاشگاه کردن اول ملا با کردی یک خاص و خوری نویساندیه او احتمال یک مازن نه زریه روژه که کردیا و کردان یا بکوه وی حالی نه دیدر دانی جبر و هنر هستاتی خواه رستن رای خستیه او لسر پیوان لیستیه یعنی رستین خواه وکو نویسک نورمال نه نویساندیه او گوتنین در رستیان ده لگور پیوانین اندامین همو که رس نکرنه دیسا جرسته کیا مالی که کی میناک بدم لشکر عالم هکه یکسر تدجمن بن ملا خم بمیک ناکشینی گرت دیلبر یاری بد یعنی نه هکه نویساندن یک راست ورار سر راست کردن مثلا تو نظام حکه لشکر عالم دجمنه تبن ملا و تنمیه که خمه ناکشینی هکه دیلبر یارا تبا فلان یعنی راست نایرسان نویساندن که یعنی لسر پیوت لیستاندن جدا گوهرتن فکه لشکر عالم هکه یکسر تدجمن بن ملا خم بمیک ناکشینی گرت دیلبر یاری بد ایروش در با خنجره لازم به ایشانی ملا تشبیح زلفا دیلبره زانم پریشانی ملا زانم پریشانی جدل بیحد به ایشانی جدل تشبیح بریانی جدل بالله نه انسانی ملا بالله چه تبعت آدمی یکسر دبیم یک عالمی دریایا قافو قلزمی یان چرخا گردونی ملا یارب افچه منت کشی سر تا قدم تف آتشی مجروح قوسین تزرشی لو دل بپریکانی ملا زانم جه عشقی دوجهی بحرك جناري آصهي
إيرو الماهي خيرجهي تشبيحي سهواني ملا أفسينيا وكنايو ني ترلي كشاندن داغو كي هيدل بنا أهلاند دي يارب چنه زاني ملا dürdane dem gevhere عينيا إسكندرة بمروتي دل كركرة مجريحي خالاني ملا بمروتي دل هرشان تشبيحي شيشيلي كشان كركر جگر خويلي رشان آتش لسرداني ملا نار جرنگي دو جهي حسن و جمالاوي مهي من پرديا وي خيرگهي خفكر چو اوماني ملا ايرو العمري خوي تلاف بي شاهدو جما صدف بي جنگو سازو نايو دف زانم پوشيماني ملا زانم تكوهي تور دل لو هرب نارو نور دل شهكاسه يا فرفور دل لو بمستو سكراني ملا هر سینه دبعینا تمام ناپخت خام به مهر و جام غرق بین لخوینه دل مدام لعلا بدخشانی ملا پر لعلو در تشکک لی عاشق آنین نظما سلک عاشق دربار و بهر ملک عاشق معلم خاقاني ملا بيحت لقلبي شبهني جورات دانين داغو كي لو بهوا الخش نينا مي اما بشيراني ملا من نتج طالع هرج بخت عاصب بتخت و بخت و رخت بل قصاني اوي بوقت ايرو سليماني ملا او هردو لعلو هردو وشم جه جه بنازو جه بخشم او بجنو بالا هذا چشم من سيرة روحاني ملا جيريكو سربيهات يا پرزگيريكا جخوار روا ما كردان دريجا او بجانا ديماكي هنگيجي وكي نها قلم هلگيرين من ذهن داگر كري جمله زيدتر شيرازي فارسي خواندنا او ملي حيفا خواب بفي مالكي آنيا زمان قال لعلو منصوري جنزمت دخوازي والشعر مليبين تاب الشيرازي جاجد يكدجي جخا ما قلت نويسي ملي يه سياسي جواكي ديلوكي حمي تناكرنا رستيك جي فالتيا ويجي امشاش تخوين شف چرايا شفين كردستانم چرا شف چرايا شفين كردستانم قلا ايرما باغ بهتانم ام چواد خوينن شف چراغ چه معنى چراغ ديسا جبالكو من بچند ذهن داگیر کر يعني نقاش کر و نکاری بوان بدن فهم کرن دخوازم بحثا پیوا بوسه بکم ملاد بيجا يك بوسه بخشي اول بإحسان آخر لمنكر جرم و غرامت هوارا خودي بوسه بكردية جبالكو ترك ججه دوسين لهوان را دبيجن بوسه اقل تجين ما دبيجن افقوتن بتركي ام کرد جوه خلقا گروور یا بداری که کی نیرو حالت به هفه گریده ده چه دبیجن؟ یعنی ناوی وی خلقی چیه؟ ناوی وی بوسه دما ما جهد کری ناو لبوسه کری نه ترک و نه جی زمان ترکی نه هاتی بی دنیای دما ما جهد کری ناو لبوسه کری نه ترک و نجی زمان ترکی هی نه هات بی دنیای وکو داوی دخوازم ویجی بیجم
یکی بیجه از ادبیات کردی دکیم و ملای جزاری فهم ناکن بلا قلم خداینا او زو جخور الاشک دن بگره جبرک و ملا جبو ادبیات کردی پیوانک نای گوهرتنه هکه تو ملای جزاری فهم ناکی برد ادبیاتی تپو کردی نزانی یا دنجی یا هستان معنادار دکه عشقا آرمانجدار دکه او کینان سقا دکه او وکو کمبوینا توای و تایبتیان کذب قارکتر دکه ادبیاتا و دناف ادبیات دجی رست بخواه امانتی منی بن حتی به هفدیت نگدن بخاطره